Rusko groblje u Beogradu predstavlja komadić ruske zemlje u Srbiji. Napuštajući otadžbinu nakon oktobarskog prevrata 1917. godine, ruske izbeglice su u platnenim kesicama ponele sa sobom grumen ruske zemlje. Nije slučajno što su putniku koji je odlazio na dalek put u obuću stavljali rusku zemlju, kako ne bi hodao po tuđoj, već po svojoj zemlji. I upravo su sa tom ruskom zemljom izgnanici u tuđini sahranjivani. U grob pokojnika i u raku bacana je ruska zemlja. Noseći sa sobom rusku zemlju, izbeglice su sa sobom svuda nosile i pravoslavnu matošku Rusiju. Nastanak ruskog nekropolja na Novom groblju u Beogradu povezan je sa dolaskom ruskih izbeglica. Naime, posle tragičnih događaja oktobra 1917. godine u Rusiji, veliki broj Rusa je bio prinuđen da napusti Rusiju spasavajući goli život. I u tom ogromnom talasu koji je dostigao svih 5 kontinenata, jedan ne mali broj Rusa je emigrirao u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i prve izbeglice su počele da pristižu 1920. godine. Hteo bih da napomenem da po prepisci, koja takođe predstavlja svojevrsno svedočanstvo između ruskih izbeglica, može se doći do zaključka da je najtopliji prijem bio ruskih izbeglica upravo u srpskom narodu. Delom je to iz razloga što naše duhovne veze datiraju još od svetitelja Save Srpskog, koji je primio monaški postrig u ruskom Svetogorskom manastiru, Stari Rusik, a delom iz razloga što je kralj Aleksandar Karađorđević, koji je vladao Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca od 1920. godine, posle ujedinjenja srpskih zemalja i kasnije Kraljevinom Jugoslavijom, bio je vaspitan i završio je elitni paželjski kadetski korpus u Rusiji. I zaista mnogi ljudi su našli, kako se kaže, uhljebije zahvaljujući toplom dočeku srpskog naroda na čelu sa kraljem Aleksandrom i sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim gospodinom Dimitrijem. Veliki broj monaštva, sveštenstva je takođe bilo prinuđeno da napusti Rusiju, svoju otadžbinu, i većina njih našlo je duhovno utočište u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je veliki broj monaha i monahinja nastavio svoj monaški podvig u srpskim manastirima, a manji deo je služio i opsluživao duhovne potrebe ruskih izbeglica. I naravno, kako se na neki način i oformio život ruskih izbeglica u Beogradu i u mnogim drugim mestima u Kraljevini, realan život je svakodnevno, naravno, se odvijao. Bilo je i rađanje dece, bilo je i sklapanje braka, venčanja, bilo je dosta onih koji su umirali. I grad Beograd i Srpska pravoslavna crkva su izašle u susret ruskoj crkvenoj zajednici i na Novom groblju u Beogradu je dato jedan komad zemlje na kome su počeli da se sahranjuju ruske izbeglice. I to je bukvalno od prve godine života Rusa u Beogradu počelo da, kako da kažemo, da se formira rusko groblje, kako su ga ranije zvali. I na tom
Na tom parčetu zemlje je kasnije sagrađena Iverska kapela i nedaleko od Iverske kapele je sagrađen i spomenik kosturnica ruskim vojnicima koji su izginuli na ovim srpskim prostorima tokom Prvog svjetskog rata. Rusko groblje u Beogradu nalazi se u okviru novog groblja. Nastalo je spajanjem 4 parcele. Ruskim izbeglicama je uprava grada Beograda dodelila uz blagoslov patrijarha Dimitrija najpre 1929. godine parcelu broj 90 i 90A, a 1934. bivše vojne parcele 80 i 80A. Tu je nastalo rusko groblje. I 20. godina, odnosno u čitavom periodu između dva rata, u Kraljevini su bili skoncentrisani visoki intelektualci, ljudi koji su završavali i završili visoke škole u carskoj Rusiji, koji su se našli u novim uslovima na srpskoj zemlji i oni su, obzirom da je srpski narod iz Prvog svjetskog rata izašao bez, kako kažu istoričari, skoro trećine muškog stanovništva, oni su našli svoje mesto kao naučnici, kao visoki stručnjaci, umetnici u obnavljanju naučnog, obrazovnog i kulturnog života srpskog naroda i uopšte u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Razleže se brujanje i zvuk zvona, kao da zvoni za uzbunu. Kako je žalobno, kao zvona za sahranu. Nekakve mračne misli mi se uvlače u glavu. Šta nas čeka? Kuda? Zašto? Zaista, nešto zrači iz te zvonjave i neprozirne koprene, kao sahranjivane, nekako vlažno. Možda to zaista sahranjuje Rusiju. Možda nam i nije suđeno da je ikada više ponovo vidimo. Nošen ogromnim valom izbjeglica. Evo me u Carigradu. Ničega više nemam. Ode u nepovrat. Izgubio sam omiljene knjige, posao, stvari koje je otac tako pazio. Ne znam gde su mi majka, brat i mali sin. A najglavnije, ne znam šta se to zbiva sa mojom velikom majkom, Rusijom. Pozorišni reditelj Rakitin. Eto, već je prošlo 100 godina, odnosno vek, kako su ruski ljudi, ovdje zvani emigranti, u stvari najpre izbjeglice, pa tek onda imigranti, došli u Srbiju, u stvari u državu Srba, Hrvata i Slovenaca. To je bilo oko 18. godine kad su se oni pokrenuli zbog revolucije u Rusiji, pa kad su bili već saterani na kraju te krvave revolucije u Krim, onda su evakuisani brodovima. Brodovi su dovezli
veliki broj ruskih izbeglica koji su dospeli na Lemnos, dospeli su u Tursku, u Carigrad, dospeli su u Bugarsku, išli preko Rumunije. Sve u svemu, kada je kralj Aleksandar Karađorđević shvatio da je on velika, možda da bude velika i bratska pomoć ruskim izbeglicama, oni su se i naselili velikom broju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. To je bio veliki lom u njihovom životu. Lom je bio čak i u mojoj familiji i porodici Pančulidzevih, tako da sam ja već treća generacija posle mog dede, babe, koji su došli kao izbeglice najpre, posle su bili zvani emigrantima. I ovde smo rođeni, i moja sestra i ja, u Pančevu, i praktično mi ovde sad već čisto na srpskoj zemlji opstajemo, ali gajimo ruski duh i dalje, koji nam je uvek unet bilo od prve generacije babe, dede, druge generacije od oca ili majke, i konačno i mi smo sami na neki način to zapatili, jer nije se u toj našoj familiji ni govorilo, nego samo ruski, čitale se ruske knjige i bilo je jedno stalno ubeđenje da taj duh ruski i treba da opstaje i nadalje koliko god može da živi u nama. Znači, ja sam Aleksej Aleksandrović po ocu, Pančulidzev, i sada želeo bih nešto da istaknem bukvalno, a to je da je ruska emigracija koja je došla bila u velikom broju ta koja je nosila ogromnu kulturu u svojim dušama, u sebi samima, i došavši u ove krajeve i koji su bili i te familije koje su bile razbacane po toj teritoriji bile su nosioci zaista mnogih plemenitih i kulturnih davanja koja su ovamo u toj površini, da kažem, ostavilo veliko nasleđe. To nasleđe je išlo ne samo preko tih koji su došli, išlo je u ogromnoj količini preko njihove dece, jer i deca su praktično bila isto i naučena i poučena mnogo čime, i ona su se uklopila u život koji je ovde tekao, i to je donelo mnogo čega dobrog. Svakoj izbjeglici su davali parče belog hleba, šolju toplog čaja i jaje. Takva pažnja i dirljiva briga izazvali su iskrenu zahvalnost svih nas izgnanika iz rođene zemlje, koji, činilo se, nikome nisu potrebni. Petar Belovidov, starešina Ruske crkve u Beogradu. Moja porodica, po ocu, on je Moskvić, znači iz Moskve. Moja mati, ona je iz Peterburga, odnosno Sankt Peterburga, zato što je rođena bila još u ono doba kad Sankt Peterburg nije bio preinačen u Petrograd. Tako da se ona i ponosila upravo kako je ona od onih ljudi koji su u onom elitnom Peterburgu živeli. Doduše i otac je imao svoje kulturno, prosvetno i drugo nasleđe preko svojih roditelja i predaka. Te ovde, spojivši se u ovome našem aglomeratu, oni su, eto, izrodili decu, a ta deca opet mene i sestru, što sam mi već napomenuo, pa smo, eto, srećom i mi dosegli do visoko školskog znanja i profesije. Ja sam građevinski inženjer, diplomirani građevinski inženjer, moja sestra je diplomirani arhitekta.
to nije samo, da vam kažem, moja familija, nego to se odnosi možda čak i generalno na ruske familije koje su ovdje posle revolucije ostavile svoje tragove, svoje nasljeđe i koje se na grobljima širom Srbije, čak i Hrvatske, nešto i u Sloveniji, nalaze danas pokopane, ali njihova obeležja su i danas u najvećoj meri u Beogradu, ali i drugim mestima ima, kao što je na primjer u Novom Sadu, ima cela parcela koja je na Uspenskom groblju posvećena ruskim ljudima. Onda ima još i nešto od drugih parcela koju ističem prosto, zato što je u Beloj crkvi. To se osjeća nešto kao da je to jedan i ruski centar koji je živeo i u njemu je bio i ruski korpus kadetski, između ostalog posljednji kadetski korpus iz onih vremena, a i ženski institut. Tako da je to alma mater za Ruse koji i sad dan danas dolaze, ali koji su tamo u velikom broju, čak do 6000 u jednom trenutku živjeli, u velikom broju i umirali. Kada o toj emigraciji, o dolasku njihovoj govorim, onda hoću da kažem da su to bili ljudi uglavnom do srednjih godina ili malo jače preko toga. Takvi su bili moji deda i baba i sa jedne i sa druge strane. I oni su bili bukvalno najproduktivniji deo ruskog ovog preseljenja koji se desio u ona vremena, tako da je veoma veliki broj bio prihvaćen u Srbiji u vidu znalaca raznih profesija. Svojim dolaskom ovde, čak i moji, sad već preci, deda, on je bio poseljen u Ministarstvu poljoprivrede, a u odeljenju za vode za šefa toga odeljenja i u tom odeljenju su veoma ozbiljno radilo o vodama koje su tekle kroz Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca, počevši od Drave pa sve do Save i dalje, naravno Dunavu da ne pričam, i o spajanju, jer se već bila pojavila ideja da se spoji Dunav sa Egejskim morem preko Morave i preko Vardara, tako da ta je ideja veoma stara i dokumenti ja još uvijek čuvam kod mene, oni nisu propali, trebalo bi ih sačuvati nadalje. Međutim, to je od dedi s jedne strane, deda s druge strane je bio inženjer hemije, veoma tražena ličnost. Radio je mnogo po laboratorijama, naročito šećeranama širom Vojvodine. Što se tiče bake, ona je završila konzervatorijum, svirala je sjajno, konzervatorijum u Moskvi, sjajno je svirala na klaviru. Otac mi je bio građevinski inženjer, radio je isto u Somboru upravi kanala. Tako da i mene kad su pitali lično, a šta ćeš u gimnaziji, sećam se, to je bilo, dragi moji đaci pitali moj razredni starešina, šta ćete vi biti kad nastavite svoj put kroz fakultete? Onda za mene jednoznačno je bilo pojmljivo da ja samo mogu da budem građevinski inženjer i to se i desilo. Što se tiče mojih osjećanja kao Rusa, ja sam u Srbiji od 1964. godine kad sam došao na posao, pa nadalje uvek bio negde između srpskoga, da kažem, pošto sam iz Srbije, i ruskoga, i uvek sam de facto bio u duši Rus. I to su svi znali i osjećali, ništa novo. Međutim, svi su imali određeno uvažavanje prema meni, iako sam ja uvijek govorio, pa nisam ja, šta, završio sam gimnaziju u Srbiji, osnovnu školu pogotovo i tako da vi ne možete da vidite neku razliku. Ali nije razlika u tome što su oni gledali prema meni da sam ja kao, eto, Rus. Nego bilo je to da sam ja u duši od strane upravo mojih deka i baka nosio ugrađeno to
da ja bi trebao da znam i šta je to Puškin, i šta je to Čajkovski, i šta je to, ne znam, dr. Popov i tako dalje. Ali oni su na određeni način i kružili oko mene, jer u ono vreme ta emigracija je bila jaka. To je emigracija koja je posle Drugog svjetskog rata ovdje još u velikom broju živela. I nisu samo moji deke, bake i roditelji bili ti koji su ugrađivali, nego to je bilo društvo koje se sastajalo i koji su jednog drugog posjećivali i Skromna ruska kapela, pevanje hora, gomila ljudi oko pokojnika, beznadežni plač pokojnikove supruge, govori pred rakom mnogobrojnih pokojnikovih prijatelja Srba i Rusa. Kako je teško umreti daleko od otadžbine, pa makar i u bratskoj zemlji. Marija Ilić Agapova. Ja bih htio još da kažem i to, da ta društva koja su bila po mestima, ona su zaista ruska društva koja su bila po mestima, dakle, to makar da je bilo veće mesto ili manje, ono je uvek htjelo nekako da se iskaže, a čime da se iskaže? Iskaže svojim obrazovanjem i da prenese utjecaj svojeg obrazovanja na okolinu. Tako da me ne čudi da veliki broj srpskih porodica i danas nosi u sebi nešto od poštovanja prema ruskoj porodici. Da li je to Ivanov, Petrov ili Popov ili koji je, ali recimo sretavši se sa mnom, oni se pitaju, a znaš jesi ti nekad čuo za porodicu tu i tu i tu? Upravo sad mi je bilo nedavno postavljeno pitanje da li sam ja nekako u toku sa porodicom Jermoljenko od Šapca i da naše iznenađenje, da lično što mi je to pitanje postavila, bila je začuđena što ja o njima baš mnogo znam. Tako da stalno se nekako proživa taj ruski duh i u srpskim sredinama. On još ni dan danas nije ugašen. On i dan danas nešto iskače prosto. Uvek smo na neki način bili uzor čak i mnogima, ne hvaleći se, ne želim da se hvalim, ali zaista mnogima gde smo se zaticali i koji su posle toga sa radošću i zadovoljstvom imali drage nam susrete i mi prema njima, a oni prema nama. To hoću da kažem da nestankom, tihim nestajanjem ruske sredine ovde, ja osjećam sam, a verovatno i mnogi drugi, to kao jedan određeni gubitak. Jer ljudi su nekad ranije, nekad kasnije, ali sticajem života svojega umirali i ostajale su praznine. Tako da, drago mi je da se ruske te celine čuvaju. Ruska groblja se čuvaju u Beogradu. Ona se na neki način čuvaju i u manjim mestima. Sve u svemu, gase se ruske familije ovde, što je sasvim prirodno. I ta muška generacija, da kažem, ona u velikom broju uzima za žene ovdašnje žene i uglavnom na taj način, na neki način oni i dalje opstaju, da li po prezimenima svojima ili uopšte po tom duhu. Međutim, sa tim ženama s kojima sam se susretao, ženama tih Rusa, onda u sebi zaista nose isto tako nešto izvanredno, nešto posebno. Da li je to neka Anđa Mirović, da li je to neka Kaja Kreslovska, da li je to u Novom Sadu, da li je to možda još neke koje sada
ne znam, ili familija Busova, pokojni sada, ali koja je govorila perfekt ruski upravo zato što je imala tu ljubav i poštovanje od svojeg supruga, a ljubav od sve okoline. Eto, to je ono što želim da iskažem, da se i dan danas duh toga vremena i te tragedije, u stvari, koja je zadesila revolucija, koja je donela njima, pa bili izbačeni iz svojih domova, ali prihvaćeno na drugom mjestu, eto, to se osjeća i mislim da će se još to dugo i osjećati. Ruske izbeglice, odnosno ruski emigranti, predstavljali su jednu raznoliku, brojnu, specifičnu skupinu stanovnika Ruske imperije koji su napustili svoju otadžbinu i rasejali se po evropskim i svetskim zemljama. Prema nekim procenama, od nekoliko stotina hiljada do 1,5 miliona i 2 miliona napustilo je svoju zemlju. Oko 44.000 nastanilo se u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tu su našli novi dom. I mnogi znameniti Rusi su sahranjeni upravo na ruskom nekropolju na Novom groblju u Beogradu. Ja bih spomenuo nekoliko njih. Na prvom mjestu to je poznati arhitekta Krasnov, čija dela i čije zgrade krase Beograd i dan danas. Postoji jedna memorijalna ploča koja je pre nekoliko godina postavljena na zgradu Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu, koja upravo govori o tome da je ne samo tu zgradu, nego i mnoge zgrade vlade Kraljevine i značajnih institucija Kraljevine bile sagrađene po projektima profesora Krasnova. Na ruskom nekropolju je takođe našao svoje mesto upokojenja i profesor Ignatovski. Njega i dan danas lekari iz mlađe generacije po predanju od starijih kolega znaju. On je bio osnivač interne klinike u Beogradu i uložio je ceo svoj drugi deo života koji je proveo među Srbima u razvoj nauke, medicinske nauke u Beogradu i njega se rado, kao što rekoh, sećaju i lekari današnje generacije i zaista je on jedan zaslužan lekar i naučnik koji je mnogo toga uradio na razvoju medicinske nauke u srpskom narodu. Ima jedan nemali broj sveštenoslužitelja koji su sahranjeni na ruskom nekropolju u Beogradu. Ja bih izdvojio poznatog slikara, arhidjakona Lukijana Bibića, koji je u periodu posle 1945. godine naročito služio u Svetotrojičkom hramu podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i njega je 50. godina smrt zatekla u Beogradu i iz ljubavi prema njemu i njegovom odnosu i njegovoj žrtvi i toplom odnosu prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi i našoj crkvenoj zajednici, on je takođe sahranjen na ruskom nekropolju u Beogradu. Nalazimo se pored groba akademika arhitekture Nikolaja Petroviča Krasnova. Završio je Moskovsku akademiju slikarstva, vajarstva i arhitekture.
1911. godine izgradio je Livadijski dvorac na Krimu, letnjikovac imperatora Nikolaja. 1919. godine odlazi u migraciju, najpre u Galipolje pa na Maltu. Usled veoma teških materijalnih uslova, Savez ruskih inženjera i tehničara ga poziva u Beograd. 1922. godine dolazi u prestonicu Jugoslavije. Bio je zaposlen u Ministarstvu građevina. Rukovodio je projektantskom grupom odseka za monumentalne građevine i spomenike. Saradnici su ga zvali Čika Krasnov. Njegova dela su Palata Ministarstva finansija, današnja zgrada Vlade Republike Srbije, Ministarstvo šuma i ruda, poljoprivrede i voda, današnje Ministarstvo inostranih poslova, zgrada Državnog arhiva u Karnegijevoj ulici, zgrada Državnog saveta Ministarstva finansija Republike Srbije, obnovio je crkvu Ružicu na Kalemegdanu, izradio je enterijer Narodne skupštine, dvorac na Dedinju i Oplenac. Od dela van Srbije značajna je spomen kosturnica na Vidu, kao i uređivanje srpskog groblja na Zejtinliku. Preminuo je 1939. godine u Beogradu, ne dočekavši početak Drugog svjetskog rata. Na ruskom groblju sahranjen je Fjodor Vasiljević Taranovski, istoričar slovenskog prava, akademik. Istraživao je i pisao brojne članke o srpskom srednjevekovnom pravu. Najznačajniji radovi su Dušanovo carstvo, Dušanov zakonik i Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj državi. U Beogradu je sahranjen i Stjepan Fjodorović Kolesnikov. Učenik Ilje Rjepina, bio je nastavnik crtanja u Ruskoj srpskoj gimnaziji u Beogradu. Bio je scenograf Narodnog pozorišta. Poznat je po svojim delima naslikanim na plafonima Nacionalnog teatra, Izvozne banke na Terazijama, Gradskoj bolnici. Za 20-godišnjicu bitke na Kajmakčalanu izradio je kompoziciju za Kajmakčalan. Izlagao je u zemlji i inostranstvu. U Beogradu se upokojio Nikolaj Nikolajević Saltikov, profesor univerziteta, matematičar, akademik. Objavio je brojne radove i 4 monografije koje se bave teorijom parcijalnih diferencijalnih jednačina. Nalazimo se pored groba Vladimira Vladimirovića Farmakovskog. On je prvi mašinski inženjer koji je proglašen za akademika Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je profesor Mašinskog fakulteta i upravnik Mašinskog instituta SANU. Objavio je radove iz oblasti turbina, parnih mašina i lokomotiva. Za svoj doprinos nauci država mu se odužila tako što je pokrila troškove njegove sahrane. Preminuo je 1954. godine u Beogradu. Sergej Dmitrijević Matvejev je faktički čitav svoj život proveo u izgnanstvu. On je emigrirao iz Rusije 1918. godine sa svega 5 godina i došao je sa roditeljima u Srbiju. On je ostao zabeležen u srpskoj narici pre svega kao legenda jugoslovenske ornitologije, kao jedan od utemeljivača ornitologije i zoogeografije. On je bio beskrajno predani i jako savesni hroničar života ruske emigracije. I on je sve svoje materijale ostavio legatu Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je član bio. Učestvovao je u planiranju izgradnje Beograda još već posle Drugog svjetskog rata. A tokom čitavog života on je pisao pesme. On mi je ispričao slučaj vezan za odlazak njega i njegove majke iz Rusije u ratnim okolnostima. Oni su bili među taocima koji su razmenjeni između Crvene i Bele armije. I tokom te razmene Crvena armija iskoristila svoj strateški položaj da otvori paljbu po Beloj armiji koja nije mogla da se brani zato što su bili sa druge strane zaleđene reke u kojoj su trčali njihova žena, njihova deca, stari roditelji. I
tokom te paljbe jedan od šrapnela ga je pogodio u rame. I naravno njegova majka je stala besmoćno pored njega zato što nije imala snage da ga podigne i da potrči sa njima, nije mogla da ostave svoje dete, a crvenoarmejci su ih pristizali sa druge obale, zato što kad su otvorili paljbu, pustili su svoje vojnike da vrate one od taoca koji su mogli da stignu. I kaže, stigao ih jedan mladi čovjek na konju, kaže, ali kad je video ženu sa detetom na ledu, ranjenu koji krvari, umjesto da ih vrati nazad, on je, kaže, popeo ih na konje i odveo njihovima, kaže. Zato što bez obzira na sve, za ruskog čoveka je majka sa detetom ikona iz kapele. A kad je rekao ikona iz kapele, znam da je mislio upravo na iversku ikonu u našoj kapeli. Iverska kapela je jedna svetinja ruska u Beogradu koja je sagrađena na jedan zanimljiv način. Nažalost, 1929. godine u Moskvi Moskovska Iverska kapela je jednostavno dignuta u vazduh i uništena. A postojanje te Moskovske Iverske kapele je bilo vezano za pobožnost ruskog naroda. Moskva je naravno bila ekonomski i politički također centar carske Rusije i mnogi ljudi su dolazili u Moskovski Kremlj, u administraciju državnu, da obave neka svoja posla. I duhovna ideja je bila prilikom gradnje Moskovske Iverske kapele koja se nalazila u samom ulasku u Kremlj, je da čovjek koji je došao nekim svojim poslom u Moskvu prvo se pomoli pred ikonom Presvete Bogorodice Iverske, zapali sveću u kapeli i tek posle molitve ode da obavlja posao kojim je došao u Moskvu. I taj čestiti običaj se obnovio 90. godina kada je u Moskvi obnovljena Iverska kapela i Bogu hvala na današnji dan ona se nalazi kao velika svetinja ruskog naroda na ulasku u Kremlj i svakodnevno prima hiljade i hiljade vernika i posetilaca. A ruske izbjeglice koje su čule za taj događaj da je, nažalost, komunistički režim uništio Moskovsku Iversku kapelu, nisu se ravnodušno odneli prema toj činjenici, toj neprijatnoj i tužnoj vesti i organizovali su se i naravno sa braćom Srbima osnovali jednu fondaciju, skupljene su pare i na Novom groblju u Beogradu je nikla Iverska kapela, beogradska, koja je po svojoj spoljašnjoj arhitekturi predstavlja vernu kopiju one moskovske. Ima jedna samo mala razlika između beogradske i moskovske Iverske kapele. Ova naša beogradska je građena sa oltarom, jer u to vreme i u delu Beograda koji inklinira Novom groblju živeo je znatan broj ruskih izbjeglica i Iverska kapela je upravo sagrađena sa oltarskim prostorom i osvećena je po činu velikog osvećenja, znači kao hram, iz razloga što je služila i kao druga parohijska crkva za duhovne potrebe ruskih izbjeglica između dva rata. I u kripti Iverske kapele je sahranjen duhovni predvodnik Rusa, mitropolit Antonije, bivši kijevski i galitski. Sa tom titulom je napustio Kijev i carsku Rusiju i došao ovde u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca u izbjeglištvo. Po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve i mitropolit Antonije i nekolicine ruskih vladika koji su ovde
nastavili da žive u izbeglištu među Srbima. Oni su bili u Sremskim Karlovcima, tamo je Srpska pravoslavna crkva dala sve neophodne uslove i da se koristi saborna crkva u Sremskim Karlovcima za bogoslužbene potrebe i kapela u patrijaršijskoj rezidenciji i jedna mala zgrada je data bila Ruskoj pravoslavnoj crkvi na upotrebu gde se Sveti sinod zagranične crkve okupljao i radio. I mitropolit Antonije je ipak sahranjen po svojoj želji 1936. godine u kripti Iverske kapele. Pored njega se nalazi grob njegovog vernog poslušnika, arhimandrita Teodosija, koji je posle smrti mitropolita Antonija nastavio svoj monaški podvig i poslušanje u manastiru Visoki Dečani na Kosmetu i tamo je jedno vreme pred kraj života bio izabran od bratstva za starešinu manastira, što je naravno nadležni eparhijski arhijerej blagoslovio i potvrdio. I on je sahranjen 1957. godine posle smrti pored svog duhovnog starca, pored mitropolita Antonija Kijevskog i Galickog. To su, da kažemo, dva najznačajnija grobna mesta koje se nalaze ispod Iverske kapele u kripti. Inače, još nekoliko ličnosti sahranjeno u blizu temelja Iverske kapele. Na prvom mestu to je arhijepiskop Kurski i Obojanski Teofan. On je poznat širom sveta pravoslavnog time što je spasao kursku čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, koja se nalazila u manastiru koji nosi ime te čudotvorne ikone u Rusiji, u blizini grada Kurska. I ta ikona je bila u Svetotrojičkom hramu podvorje Ruske pravoslavne crkve ravno 20 godina od osvećenja hrama 1924. godine i sve do 1944. godine, kada je većina ruskih izbeglica bila prinuđena da napusti tada već Kraljevinu Jugoslaviju, zahvaćenu i ratom. I u avgustu 1944. godine veliki broj ruskih izbeglica, komplet Sveti sinod, napuštaju Jugoslaviju i ikona je stigla do grada Njujorka, gde je danas pohranjena u Bogorodičinoj sabornoj crkvi, u zidinama koje se nalaze i Sveti sinod Ruske zagranične crkve. I upravo čuvar te čudotvorne ikone kurske je sahranjen takođe ispod Iverske kapele i naravno svih datuma koji su vezani za njegov život. Uvek se služi za upokojena liturgija i parastos na njegovom grobu. Blizu njega je sahranjen i osnivač Svetotrojičkog hrama Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, protopresviter Petar Belovidov, koji se predstavio Gospodu na Veliki četvrtak 1940. godine i njega su na molbu svih naših vernika Svetotrojičkog hrama crkvene vlasti sahranile ispod Iverske kapele, jer je bio izuzetno zaslužan sveštenik i pastir i osnivač mnogih crkvenih opština i zajednica koje su postojale bukvalno na svim teritorijama koje je zahvatala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca između dva rata. Crkvena opština u Kranju je postojala, u gradu Zagrebu, u Sarajevu, u
Beloj crkvi, Vršcu, Beogradu naravno i u južnim krajevima Srbije takođe, u Bitolju. U Bitolju je recimo predavao u bogosloviji svetitelj Jovan Šangajski, koji je vezan i za Svetotrojički hram Ruske crkve u Beogradu. Tu je primio hirotoniju episkopsku i otac Petar Belovidov je predano služio sve do svoje smrti u ovom Svetotrojičkom hramu, gde je obavljao ne samo praznično bogosluženje kao starešina hrama, nego je obavljao i bukvalno svakog radnog dana bogosluženja, liturgije i večernja bogosluženja. I to spominjem zato što ga naši vernici pamte po izuzetnoj revnosti prema crkvi, prema svom svešteničkom pozivu i prema redovnom služenju u hramu. I zaista je bio primer mnogim sveštenicima koji su stasali u izbeglištvu. Jedan od njih je i protorej Vitalije Tarasijev, koji je primio sveštenički čin 1929. godine i koji je na neki način bio duhovno čedo oca Petra Belovidova, koji je kasnije bio i starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve od 1947. godine do svoje smrti 1974. godine. I još jedan značajni sveštenoslužitelj je sahranjen ispod Iverske kapele, to je episkop Nikolaj Londonski, koji je umro jako mlad, nažalost, i njega su kao episkopa sahranili ispod Iverske kapele i kao što kaže naš narod, svako groblje je crkva i svaka crkva je groblje, tako je i slučaj sa Iverskom kapelom, koja i dan danas, Bogu hvala, živi liturgijskim životom. U njoj se služe svete liturgije ne samo kada je poštovanje naših duhovnih predaka u pitanju za zadušnice i ostale dane kada spominjemo naše umrle srodnike, nego se služe liturgiji kada su bogorodični praznici i u vaskršnjem periodu takođe se radujemo u paskalnoj Hristovoj radosti i u Iverskoj kapeli. I moj pokojni otac, protojerej Vasilije Tarasijev, koji je bio starešina podvorja od 1974. do 1996. godine, pričao je da je kao mlad sveštenik bio određen da služi u Iverskoj kapeli na Novom groblju i da je najlepši Vaskrs i paskalna noć upravo na groblju. I to je pričao u svojim poznijim godinama pred smrt, kada se prisjećao svojih prvih svešteničkih dana, a imajući već duhovno iskustvo služenja svih vaskršnjih bogosluženja i u ovome glavnom za rusku crkvenu zajednicu Svetotrojičkom hramu na Tašmajdanu. Rusko groblje u Beogradu je imalo jednu svoju interesantnu istoriju, osim činjenice da su tu sahranjeni znameniti Rusi koji su utkali svoj život u razvoj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije. 60. godina posle Drugog svjetskog rata, kada je u Jugoslaviji bio komunistički režim, nažalost, postojao je na prvom mestu gradski zakon koji reguliše status i svih grobnih mesta na teritoriji grada Beograda i po slovu tog zakona, ako naslednici ne uplaćuju u periodu od 5 ili 10 godina naknadnu komunalnom preduzeću za grobno mesto, onda uprava groblja ima zakonsko pravo da u to grobno mesto sahrani
bilo kog umrlog našeg sugrađanina, bez obzira što taj nema nikakve rodbinske ili bilo kakve druge veze sa tim grobnim mestom. I tim činom se zatire svaki zapis vidljiv istorijski na spomenicima, odnosno spomenici se menjaju i imena svih onih ljudi koji su ranije bili sahranjeni u tom grobnom mestu se, nažalost, nepovratno gube. I 60. godina bilo je naravno ljudi koji su iz nekih svojih ubeđenja ideoloških želeli da se zatre rusko ime u Jugoslaviji, da se naruši one harmonične veze duhovne između Srbije i Rusije i između ostalog i preko ruskog groblja. I bilo je nekoliko takvih slučajeva, bez obzira što je Ruska pravoslavna crkva u Beogradu uvek izražavala jasno svoj stav da će ona primiti na sebe sve materijalne obaveze održavanja ruskog groblja. Bogu hvala, uvek se u životu pojave i dobri ljudi, bez obzira na njihova lična, politička ili neka druga filozofska ubeđenja, koji su ipak blagonaklono gledali na rusko groblje i na rusku crkvu u Beogradu. Pretpostavljam i iz razloga što su vrlo dobro znali ko je sve sahranjen na tom ruskom groblju i da bi zaista bilo velika bruka i sramota da, bez obzira na sve formalnosti koje postoje u našem realnom životu, da se ipak izgubi trag o Rusima koji su dali toliki doprinos nauci i kulturi ove države i ovog naroda. I zahvaljujući njima taj s pravnog aspekta proces je malo umekšan, crkvi je bilo dozvoljeno na neki neformalan način, na privatno lice se uplaćuju iznosi za određena grobna mesta i kraće rečeno, Ruska crkva je ipak uspela da sačuva ruski nekropolj u Beogradu i velika većina, preko 90%, po mojoj skromnoj proceni, grobnih mesta na te 4 parcele koje su 1920. godine i date na upotrebu Ruskoj crkvenoj opštini, očuvani su. Naravno da tu ima i braće Srba. Mi smo pravoslavna dva naroda i u realnom životu bilo je mešovitih brakova, neko se udao, neko se oženio sa Srpkinjom. Nije to nikakav greh, naprotiv. Tako da smo mi sačuvali i čitav istorijat ruskog nekropolja i svih ljudi koji su tamo sahranjeni sa jedne strane i sa druge strane taj ruski nekropolj ipak predstavlja jednu i duhovnu i kulturnu vrednost koja će dati svoje rezultate i na mlađe generacije koje tek dolaze, da se i na ruskom nekropolju oseti i vidi ta jaka duhovna veza koja započinje monašenjem svetitelja Save Srpskog u ruskom manastiru na Svetoj Gori. Kako je teško izgubiti otadžbinu i kako je nepodnošljiva misao o tome da će taj gubitak možda biti konačan. Za mene konačan, jer ja mogu umreti u izgnanstvu. Čuveni pesnik Iljin.
Prvi svetski rat je takođe bio jedan period istorijski gde su srpski i ruski narod opet jedan veći deo prošli zajedno, bez obzira na izbijanje Oktobarske revolucije u Rusiji. Naime, od samog početka Prvog svjetskog rata ovde na obalama Save i Dunava kod Beogradske tvrđave nalazili su se ruski vojnici iz regularne carske armije koji su i bili ovde postavljeni da bi branili Beograd od zavojevača tokom Prvog svjetskog rata. Ruski vojnici su učestvovali na mnogim frontovima i u mnogim bitkama na ovim srpskim prostorima i mnogi od njih su i poginuli i na kraju Prvog svjetskog rata ipak je vojska ruska smogla i iznašla mogućnost da sakupi posmrtne ostatke onih tamo, naravno, gde je to bilo moguće, i sahranjeni su na jednom mestu u blizini Iverske kapele na Novom groblju u Beogradu, gde je 1933. godine po projektu jednog ruskog poznatog arhitekte koji se zvao Raman Vjerhavskoj podignut spomenik koji nije samo spomenik, nego i kosturnica. U temelje tog spomenika su ugrađene kosti poginulih ruskih oficira i vojnika i unutar spomenika postoji jedna prostorija u kojoj se nalazi časni krst koji su ruski vojnici svojim rukama ovde napravili već u izbeglištu. I pored tog krsta postoji jedan zaupokojeni stočić koji predstavlja jedan deo ruske bogoslužbene tradicije na kojoj se pale sveće, one koje su namenjene za upokojenje duša naših srodnika umrlih. I u toj prostoriji u spomeniku se nalazi 97 metalnih sanduka u kojima su pohranjene kosti ruskih vojnika koji su jednim delom branili Beograd 1914., 15., 16. godine i vojnika koji su poginuli u raznim bitkama na ovim srpskim prostorima. I tako se 1933. godine izgradnjom ovog spomenika formirao ruski nekropolj, rusko groblje koje je van teritorije Rusije, posle groblja Saint-Geneviève-du-Bois, koje se nalazi u predgrađu Pariza, praktično najveće rusko groblje van granica Rusije. Ispričali smo ukratko kroz šta je sve prošla Ruska crkvena zajednica koja od 1920. godine rukovodi i održava ruski nekropolj u Beogradu i hteo bih da kažem da ipak posle svih istorijskih i nedaća i problema da smo dočekali naše vreme sa mogućnošću da se malo više povede računa o ruskom nekropolju u Beogradu. Na prvom mestu 1995. godine na sredstva koje su prikupljena sa strane oficira Rusije iz Generalštaba u Moskvi. Prvi put je i spomenik ruskim vojnicima bio obnavljan. Kasnije, 2009. godine, Ruska pravoslavna crkva je pokrenula inicijativu zajedno sa ambasadom Rusije pred nadležnima grada Beograda da se ipak i zakonski zaštiti ruski nekropolj i hvala Bogu to je urodilo plodom i 2010. godine u decembru mesecu
ambasador Ruske federacije, gospodin Konuzin, zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Milan Krkobabić i moja malenkost u svojstvu starešine podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Mi smo potpisali jedan trojni memorandum o ruskom groblju, o održavanju, o negovanju, o očuvanju ruskog nekropolja u Beogradu i na osnovu tog memoranduma Skupština grada Beograda je donela jednu dopunu u postojeći zakon o grobljima na teritoriji grada Beograda, kojim je dodatno pravno zaštićen ruski nekropolj u Beogradu na način da ukoliko se pojave grobna mesta koje su bez naslednika na teritoriji ruskog nekropolja, da podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, koja je pravni naslednik one ruske crkvene opštine koja je osnovana 1920. godine u Beogradu, da može voditi računa, uplaćivati i održavati sva ta grobna mesta bez naslednika. I Bogu hvala, paralelno sa tim procesom koji predstavlja pravnu zaštitu, na čemu smo naravno zahvalni i gradu Beogradu i ambasadi Ruske federacije koji su obratili pažnju na ruski nekropolj u Beogradu, pojavili su se i ljudi u Rusiji koji su bili zainteresovani da se ruski nekropolj u Beogradu dostojno obnovi. Tim pre što je 2014. godine bila obeležena 100-godišnjica Prvog svjetskog rata i naravno savremena Rusija pamti sve svoje pretke, svoju istoriju i neguje i poštuje bez obzira na sve istorijske događaje koji su se zbili u 20. veku. Tako da su izdvojena sredstva i od strane države preko Federalne agencije Rosatrudničestvo, koje ima za zadatak da razvija naučne i kulturne odnose sa drugim narodima i paralelno sa tim da vodi računa i brigu o onim ruskim državljanima koji žive u inostranstvu u drugim zemljama i naravno o grobljima ukoliko postoje takva. I privatna lica su takođe učestvovala iz Rusije u prikupljanju materijalnih sredstava po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. I 2011. godine smo otpočeli radove na ruskom nekropolju i za taj upravo početak je zaslužna i ruska kompanija Gazpromneft. I upravo ti ruski ljudi koji su, kako smo i videli i vidimo, pravilno i dobro vaspitani i u duhovnom, i u kulturnom, i u istorijskom smislu, oni su omogućili da na današnji dan zaista ruski nekropolj bude ponos Rusije, ponos naše crkvene zajednice u Beogradu, ponos ruske zajednice u Srbiji, jer je svako grobno mesto obnovljeno, čitava teritorija je uređena, restaurirane su i Iverska kapela i spomenik ruskim vojnicima na groblju i Bogu hvala, to je jedan znak da ćemo i u budućnosti imati načina i sredstava da vodimo računa o grobljima gde su sahranjeni naši čestiti preci. Prilikom restauracije ruskog nekropolja u Beogradu ja sam zamolio sve učesnike koji su organizovali konkretne radove na ruskom groblju u Beogradu da obrate pažnju na natpise na spomenicima i na prvom mestu mi smo isklesali imena onih ljudi koji ranije nisu se nalazili na spomenicima, koji su tu sahranjeni. Obnovili smo naravno postojeće natpise kao jedan istorijski dokument i naravno posebnu pažnju smo obratili na one natpise koji se odnose na duhovni život
Rusa koji, Bogu hvala, je nepromenjen i dan danas u današnjoj generaciji ruskih ljudi. Naime, u carskoj Rusiji naravno nisu svi ljudi imali mogućnosti materijalnih da svojim umrlim srodnicima izrađuju kamene spomenike. Međutim, ovde su ipak došli u jedno 80% slučajeva, radilo se o intelektualcima koji su imali visoke škole, imali su ipak neko dublje i vaspitanje i obrazovanje. I na njihovim spomenicima, pošto je ovde, kao što ćemo videti, većina spomenika ipak urađena u kamenu, pisali su ono što je bio običaj u Rusiji kao u pravoslavnom narodu, tamo gde je to naravno bilo moguće po materijalnom stanju, po neki stih iz Evanđelja i stavljani su medaljoni sa likovima ili Gospoda Isusa Hrista ili Presvete Bogorodice. I na onim spomenicima na kojima se vidi da je nekada bio medaljon, ali je vremenom nestao sa tog mesta ili otpao, mi smo postavili medaljon Iverske Presvete Bogorodice, obzirom da se tu na Ruskom nekropolju nalazi Iverska kapela kao duhovni čuvar i pokrovitelj Ruskog nekropolja. I to isto daje jednu sliku kada čovek dođe na rusko groblje i počne da korača između grobova, da vidi kakav je duh vladao među tim Rusima, ko su oni bili, kakva su im bila ubeđenja i na kraju krajeva postaje sve mnogo jasnije zašto su oni upravo takav život proživeli ovde u izbeglištvu kakav su i proživeli. Naravno da je to veliki spomenik našim duhovnim vezama na prvom mestu i jedno svedočanstvo o duhovnosti i crkvenosti ruskog naroda, jer ipak pročitati na nečijem grobu jedan stih iz Svetog pisma, recimo "Vo carstvi Tvojem pominjim ja Gospodi", to već dovoljno govori o duhovnom stanju naroda, obzirom da grob ne pripada nekom kaluđeru ili episkopu, nego pripada nekom inženjeru ili lekaru. Znači da, Bogu hvala, to staro vaspitanje koje je postojalo u carskoj Rusiji se obnavlja i u sadašnjoj generaciji u Rusiji i skromno smatram da upravo iz tog razloga duhovne snage i duhovne obnove i Rusija kao država može da se normalno razvija. Bez te crkvenosti i bez pravoslavlja Rusija nikad ne bi postigla ono dokle je došla na današnji dan. Interesantna je činjenica i sa duhovnog aspekta odnosa prema otadžbini, a to je ipak utemeljeno u petoj Božjoj zapovesti da poštujemo oca i majku, pa je odatle ipak proistekla ljubav prema otadžbini. I hteo bih da kažem da u carskoj Rusiji se uvek upotrebljavao izraz otadžbina. A rođina, to je malo savremenije, da ne kažem u periodu posle revolucije, ali upravo ono što je karakterisalo i što se Ruse koji su ovde bili u izbeglištvu, pogotovo onu prvu generaciju izbeglica,
A to je odnos prema otadžbini, između ostalog želja, odnosno nada, a kako kaže naš narod, nada posljednja umire, svaki taj ruski izbjeglica je sanjao da će moći da umre makar u Rusiji, vrativši se u svoju otadžbinu. Interesantna je činjenica da je, ja mislim, 99% u bukvalnom smislu ruskih izbjeglica uvek imalo sa sobom u nekoj kesi malo ruske zemlje koju su zahvatili u Rusiji pre nego što su otišli na bilo koji transport, uglavnom je to bilo morskim putem, brodom, znači u izbeglištvo. I šta raditi sa tom ruskom zemljom? Naravno, prilikom sahranjivanja ruskih izbeglica, onda je sveštenik uz izgovaranje jednog stiha iz Svetog pisma krstoobrazno grob posipao tom ruskom zemljom. Umrla je ubrzo po završetku rata. Molila je da bude sahranjena u crnini koju je nosila posle Tanjine smrti sa brojanicama u ruci. I da joj iz kesice pospu preko groba onu pregršt ruske zemlje koju je odlazeći ponela sa sobom. Irena Grickat. Kada se gradio ovaj svetotrojički hram na Tašmajdanu, Ruske crkve, u temelje je ugrađena ruska zemlja. Naravno da to ne možemo izmeriti kubicima zemlje, nego su to Rusi svako pomalo i tu se napravila neka količina zemlje koja je uvek dovoljna za tu duhovnu simboliku i ovaj hram je u nekom duhovnom smislu ipak na ruskoj zemlji se nalazi i ta duhovno jaka veza Rusa sa otadžbinom, ona upravo na prvom mestu temelji se na Svetom pismu, naravno, na Petoj Božjoj zapovesti i u svim periodima su se deca vaspitavala da razvijaju ljubav i taj pozitivni odnos, odani odnos prema otadžbini. Iz tog razloga dva rata u istoriji Rusije, prvi iz 1812. godine i ovaj drugi svetski rat, oni su dobili epitet otadžbinskog rata. I taj epitet je praktično označavao jedan poseban odnos ruskog naroda prema svojoj otadžbini i da je jedna od prvih duhovnih obaveza i zadataka svakog Rusa da brani otadžbinu. Iz tog razloga postoji i danas u ruskoj državi praznik koji je državni praznik, neradni je dan, koji se zove Dan branioca otadžbine. Opet otadžbine, a ne rođene ili neki drugi izraz da se upotrebi. Tako da taj odnos prema otadžbini je izuzetno jak u ruskom narodu, pogotovo što i današnje generacije vrlo živo i realno sagledavaju recimo period 19. veka i taj otadžbinski rat iz 1812. godine, o Drugom svetskom ratu da ne govorimo, to je ipak istorijski, vremenski blizu našeg vremena. Tako da je to bilo utemeljeno naravno kao deo vaspitanja duhovnog i u ruske izbeglice koji su ovde živeli. I interesantan podatak, isto jedna crtica iz njihovog života, ruske izbeglice su uvek spavale u bukvalnom smislu na koferima. Evo, moji deda i baba sa kojima sam ja živeo, oni su imali dva kreveta, jedan do drugog, ispod kreveta svako ima svoj kofer. Znači, u svakom momentu, ako se ukaže prilika, samo se uzme kofer i povratak u Rusiju. I to je zaista
taj osjećaj i ljubav prema otadžbini, to se svakodnevno osjećalo u komunikaciji sa njima. Tako da sam i ja nasledio u duhovnom smislu, odnosno vaspitan sam u tom duhu da imam takav upravo odnos prema Rusiji i mnogi ljudi se čude, bez obzira što sam ja prošao i školovanje komplet u Srbiji, u Beogradu i već sam druga generacija koja je rođena u Srbiji, u Beogradu, da imam tako ipak izraženiji nego možda kod ostalih ljudi odnos prema svojoj otadžbini. To je posljedica upravo takvog duhovnog vaspitanja. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благородных, поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, на неделе время найди, золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым